kakanhun nyotrap National Awakening Movement hane kasngi kala ujor sha KHADC halor ki babun ki jing e bagi padba kia kendo ban register ki jaka ki puta jongki ha district council yakane kakhnam hapo ka jingalam jong ba Thomas Pasa kirapan pau hakmat UCEM ba penyat sing CM bakta bet yo padba te ngan subri fi kawai den kawai kabenengkong nila pensnyau ha CM ha kabay day bat Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Act arjar kuai pi kene ka ailat no ikipaj ba menta bakin register ki kendau ki jongki hapo District Council kanoba haba kidon kampat de kino kidon kampat ka bang ru ka pensuk no kuma kalau menta namaro kene namar jo kene ka ni sakal ada banuan la kam shwa ba hagi poster memenshwa Harin nyo posnem yo kumi kene ka ba ngila bat scam kumi ong council kalong try kendo ko siap ring so si bakla slam ring so komen bakal awan pada ikemau ai boram iba selai ba saindur ni iba bampu ai hadwar blai bat ngai boram ya ka KCDC kabla saindur kene ka de kene ka hi ka batai sapang kumno ba pin register kendo ko siap bat council ka batai sapang kita ki dor ter Kani ngilap pada ngiyok ko bigajing ujuan ko komplain pada. Haba ki paiba ki leit ban sim ki kot ban kam. Ma. Na da kene ni ki dor bar snong, ki dor bar right, ka hima ban wan register pat ada council padan kajing let's say kajing bamjat bel. Nomor kani ka akhi kala batai ba ka hima kanu kala ban sim karai kat no kahima kat no ada council kat no kan sim kamun suai nuksana kawai nak ikot ki badan kam ya ki paiba bakin register ya ka jaka ka congki hapon council ki habdan ya kata dulur pen scam ke bahab yo na po ka hima de kani ka ak pada ko ong ba ya ki jaka ki bahapo 1000 square feet ban yo ini ka dulur pen scam ka dor kri 8000 tengka ya ki jaka ki bahapo ka 1000 bat ha bo ka 10000 apa dengan san bat 10000 kadai lai hajar san sepat tengka ter kira don kidor henry kidon kejing ut pada ba mentah pada la da ki paj ba kilik ban pan dia kan dia kadulur pen scam nah kahima pada kasim da kador ka bahe ka khen baik da square feet te kani ka penjenjar ni so thu ba hak kapor bam don kani ka an kahima ru ko ju register ki jaka tengam tip ba kahima kasim ni kata kador square feet kador ko bahe ban pen register ka jaka ne ban ai tang ni itai dulur pen scam te kajing pen sai pada kadingani ba namar ba kani ka an kala don kahima kam don chu kamla chu ban register ki jaka hab register be port council mar kalong ka ba susi ba lada uju breu ya ka ju ka jaka u hab register himaru register hapo ka council ru ka jing lut ka babon telada kadon kajing jerut-jeruat kajing syak pentut kajing syak penuen ke bakum kini lese ki babon ki pajba kini register ro CDC office te kajing wan jong ni ka an pada kayak no te na kaliang apa dei bakani na kaliang jong iba nya CM i laong ba kinsa sim kya ba kini kam bat kinse communicate pada bat ki bor bari pai bat penbai ya kani kajing hurura hindiat bat kajing ya keren kalong basiswa kalor kani ka mat benkop